سلام بینندگان ارجمند. برنامه اخباری وزارت کارهای داخلی را با شرح مهمترین واقعه و رویدادهای جنایتی و دستاورد و نتیجه های خدمتی کارمندان میلیسیا منظور شما می نماییم. این لحظه امکان دارد وابسته به جنایت‌های وزنین و مخصوصاً وزنین از جمله آدمکشی، اوباشی، قلابی، غیرقانونی به معاملات برآوردن واسطه‌های نشه‌دار و دیگر کردارهای به جمعیت خوفناک برای خود معلومات پیدا نمایید. در استودیو با شما من نصرت الله محمدزاده. توجه نمایید به سرخط برنامه. مناسبت محرمانه جوانی 23 ساله با صاحب خانه‌زن به جنایت آدمکشی انجامید. قراتش پیش چشم اومد و همینجاش جیخیدم 10 مینوت جیخیدم چشم پوش دیگه ترسیدم سر دادم سر لباسم پوشیدم طورمون صندوق تکر باید ساعتما 5 دستمه یختم گرفتم سر لباسم پوشیدم. 40 حالت صادر کردن جنایت قلابی استفاده را واسطه مخصوص از جانب پیش‌سود شده. با مسئله تلفن رو دست آوردن میگم که همون تلفن داده یک فناری میکنم یک صورت بگیم هم اوچان دانشم کنم همجا میگم بعد این صورت اوچان دانشم مونه خشم جمع فنگ نکنن سرفا را بایرون کردیم صورت میگیرم تلفن میگم رو میرم سقاله سودا میکنم. بدمست با استفاده از کار 4 نفر را زخمی کرد. در حالتی مستی چاکش رو با کار بردم. بازداشت سحرگری نوبتی در ناحیه جیهون. شرح این و دیگر خبرگزاریش ها در نشر نوبتی برنامه اخباری وزارت کارهای داخلی. مبارزه بر ضد جنایت‌های اخلاقی عامل اساسی پیشگیری از عمل‌های نامطلوب جوانان به حساب می‌رود. زیرا مناسبت و کردارهای غیر اخلاقی افزایش بیماری‌های سیراتی و در بعضی موارد به مناقش حتی به فاجعه می‌انجامد. جنایت آدمکشی که در شهر وحدت به قید گرفته شد عامل اساسی آن این مناسبت محرمانه گمانبر با جبر دیده است. عمل و کرداری دور از اخلاق انجامی خوب نداشته به ویران کردن طلبات قانون یا صادر شدن جنایت‌های مخصوصاً وزنین آورده می‌رساند. در شهر وحدت مناسبت محرمانه جوانی 23 ساله با یک نفر زنی 50 ساله به مناقشه و لطوکوب تبدیل یافته به جنایت آدمکشی انجام یافته است. جنایت سنه 1 دکبر سال 2021 صادر گردیده است. شهروند یولداشت‌زاده منوچهر طلبک سال تولدش 1999 استقامت کننده جماعت دیهاتی کریم اسماعیلوی شهر وحدت در منزل استقامتی شریپووا دیلارام حکمت‌الله‌ایونا سال تولدش 1971 واقع در کوچه کمال خوجندی شهر مذکور با صاحب خانه مناقشه نموده با راه بوغی کردن شریپووا دیلارام را به هلاکت رسانیده است. دو شب است بهم قراتش پیش چشم اومد و همینجاش جیخیدم 10 مینوت جیخیدم چشم پوش دیگه ترسیدم سر دادم سر لباسم پوشیدم طورمون صندوق تکر باید ساعتما 5 دستمه یختم گرفتم سر لباسم پوشیدم از نشاندهی دستگیر شده برمی آید که مناسبت محرمانه او با مرحوم در همین منزل استقامتی صورت گرفته است و دشنامهای قبیح شریپووا دیلارام او را وادار کرده است که به جنایت آدمکشی دست زند. با دایر نمودن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر وحدت جنایت مذکور آشکار و صادر کننده آن دستگیر کرده شد. با در نظر داشت حالت‌های جای داشته نسبت یولداشت‌زاده منوچهر در پروکراتوره شهر وحدت با دسترسی ماده 104 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده نام برده در حبس پیشکی قرار دارد. از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی یک ناحیه سینا شهروندان دولتوف مقصود سلامتویچ سالی تولدش 1989 ساکن ناحیه ونج، نسیموف امید تشهویچ سالی تولدش 1998 استقامت کننده ناحیه وسه و یک نفر نابالغ ساکن شهر کلوب با گمان دست داشتن در صادر کردن جنایت غارتگری دستگیر گردیدند. نامبردگان سنه 31 دکبر سال 2021 در محله گیپرازیم شهر دوشنبه به طریق آشکار از دست شهروند شریپوف اکبر خیریویچ یک عدد تلفن موبیلی تمغه سامسونگ و مبلغ‌های پولی به مقدار 2000 سومانی را تصرف نمودند.
aynı zamon taftишoti пешакӣ се ҳолати содир гардидани ҷинояти ғоратгариро ба ин гурӯҳи ҷиноятӣ рабт медиҳад. маблағҳои тасарруфшударо гумонбарон дар шабнишиниҳо ва марказҳои дилхушӣ сарф карданд. вобаста ба ҳолати ҷойдошта бо моддаи 248 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида гумонбарон дар ҳабс қарор доранд. дар шаҳри ваҳдат як нафар ҷавон дар ҳолати мастӣ тартиботи ҷамъиятиро дағалона вайрон намуда бо истифода аз кор 4 нафар сокинони шаҳри мазкурро захмӣ кардааст. бо доир намудани чорабинҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри ваҳдат гумонбар дастгир карда шуд. гузориши навбатӣ дар ин хусус. беэҳтиромӣ нисбат ба ҷамъият ва худнамоиву худписандӣ ки дар заминаи он меъёрҳои ахлоқ сарфи назар гардида тартиботи ҷамъиятӣ дағалона вайрон мегардад, дар пай ҷавобгарии ҷиноятиро дорост. аксари чунин қонуншиканиҳо дар ҳолати мастӣ рух медиҳад ва бояд қайд намуд ки дар ҳолати мастӣ содир намудаи ҷиноят ҷавобгариро дар назди қонун сангинтар менамояд. санаи 9 январи соли равон шаҳрванд соқизода Мусо Искандаршоҳ сол таваллудаш 1995 сокин деҳаи Гулистони шаҳри Ваҳдат дар ҳолати мастӣ дар деҳаи Гулободи шаҳри мазкур бо шаҳрвандон Қаҳоров Раҳмоналӣ, Орифҷонов Қурбоналӣ, Қаҳоров Қурбоналӣ ва Холназаров Муродалӣ сокинони деҳаи мазкур муноқиша намуда аз ҳиссиёти авбошӣ бо кортбазҳои гуногуни номбурдагон зада ба онҳо ҷароҳатҳои ҷисмонӣ расонидааст. ман дар тӯи ҳарафи бисёр хӯрдам, 4 касро ба кор задам, дар ҳолати мастӣ 4 касро ба кор задам, ба падарам занг задам, гуфт падарам ки то 4 касро ба кор задаи кормандони милисия туро кофтесиям. ҳамзамон номбурда наздики 15 дақиқа тартиботи ҷамъиятиро дағалона вайрон намуда ба оромии сокинони деҳа халал расонидааст. мувофиқи хулосаи ташхиси тиббӣ суддӣ ҷароҳатҳои бардоштаи Қаҳоров Раҳмоналӣ зарари дараҷаи вазнин ба саломатӣ дониста шуда дигар ҷабрдидагон низ зарарҳои гуногун ба саломатӣ бардоштаанд. хай дар хона ҳама кам тӯй буд, фарзандашро тӯй кардиста буд, ҳамин рафиқаш Рамазон хай дар ҳолати мастия ки ҳамин пеши дарвозаи хонамон маст ҳамин кашукаш кард бачаҳо ҷурӯш кардию мо халос кардем ки хаям якам корчаро зад, се корча мано заду ман нафаҳмидам бо гирифтан хонашон бурданаш. вобаста ба ҳолати ҷойдошта нисбати соқизода Мусо Искандаршоҳ бо дастрасии моддаи 237 ва 110 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда дар пешбурди тафтишот қарор дорад. муомилот ва интиқоли воситаҳои нашадор ҷиноят бар муқобили саломатии ҷомеа ба ҳисоб рафта паҳнкунандагони ин маводи заҳрогин дастгир ва ба муҳлатҳои тӯлонӣ равонаи маҳбас мегарданд. новобаста аз ҷавобгарии вазнини ҷиноятӣ ҳанӯз нафарони алоҳида барои ба даст овардани манфиат даст ба чунин кирдорҳои хавфноки ҷиноятӣ мезананд. зимни доир намудани чорабинҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри ваҳдат шаҳрвандон бародарон аъзам ва манӯчер Элмуродзодаҳо сокинони шаҳри Душанбе бо гумони муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашадор дастгир гардиданд. ҳангоми амалӣ намудани методҳои махсуси оперативӣ аз номбурдагон наздики 4 килограмм воситаи нашадори нави ҳашиш дарёфт ва мусодира карда шуд. нисбати гумонбарони ҷинояти нашадҷалобӣ Элмуродзодаҳо бо дастрасии моддаи 200 қисми 3 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида корҳои тафтишотӣ идома дорад. қалобӣ яъне тасарруфи амволи ғайр бо истифода аз боварӣ яке аз намудҳои ҷиноят аст ки қалобон бо роҳи фиреб ва зудбоварӣ ба боварии шахси дигар даромада молу амволи мардумро аз они худ мекунанд. кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилии яки ноҳияи Сино як нафар пешсудшударо барои даст доштан дар якчанд ҳолати содир кардани ҷинояти қалобӣ дастгир намуданд. тафсилоти ҷиноятро дар гузориши навбатӣ бубинед.
Раҳимов Аъзамҷон Маҳмадович соли таваллудаш 1992 сокини кӯчаи Неъмат Қарабоеви шаҳри Душанбе ки пеш суд шудааст бо гумони содир намудани ҷинояти қаллобӣ аз ҷониби кормандони шӯъбаи Вазорати корҳои дохилӣ як дар ноҳияи Сино дастгир гардид. Тафтишоти пешакӣ айни замон 40 ҳолати қаллобии Раҳимов Аъзамҷонро ошкор кардааст ки ин шумораи охирон нест. имкон дорад номбурда бештар аз он дар содир кардани ҷинояти қаллобӣ даст дошта бошад. Номбурда дар ҷодаи қаллобӣ чунон макорона рафтор менамояд ки аксарият ба ӯ бовар мекунанд. таваҷҷӯҳ намоед ки худи Раҳимов Аъзамҷон ҳаракатҳои қаллобонаи худро чӣ гуна шарҳ медиҳад. Салом алейкум. Мо ҳамсоя пӯнем. Айхонашмо ба хонаи моро ов чакидеста. Чи халилим хали. На бура бин. Мерам бинам ҷо ола шакидеста ки мора яки биё. Биё бин неста ёхи. Мехез мерам. Мегум ба мақсади телефон ба даст овардан. Мегум ки ам телефон дата як фонари кинам. Фонари мекунам. Як сурат бигирам ам очан данишам то амҷа мегум баъд ам сурат очан данишам бо на качма ҷам панг накунад сар пара байрон кадагин. Сурат мегирам, телефон мегирам, рост мерам сахвода савдо мекунам. Дар маҷмӯъ чанд ҳол одам хеле гирифта? Дар маҷмӯъ ман табликаи синтетикӣ медарам дар неста. Бисёр чанд як қомата. аз ҷумлаи фиребхӯрдагон сокини шаҳри Душанбе Шарван Манзураи Худоиназар мебошад ки гумонбар ба боварии ӯ даромада телефони мобилии ӯро ки арзиши 1300 сомониро ташкил медиҳад аз они худ намудааст. аз нишондоди Раҳимов Аъзамҷон бармеояд ки ӯ мубталои бемории нашамандӣ буда маблағҳои барои ҷиноят ба даст овардаашро барои харидории ҳабҳои синтетикӣ сарф мекардааст. вобаста ба ҳолати ҷойдошта нисбати номбурда бо дастрасии моддаи 247 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида дар пешбурди тафтишот қарор дорад. як нафар корманди корхонаи фаръӣ ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул дар ноҳияи ҷайҳуни вилояти Хатлон бо гумони содир кардани ҷинояти қаллобӣ аз ҷониби кормандони милитсия дастгир гардидааст. гумонбар барои ҳуҷҷатгузорӣ намудани қитъаи замини назди ҳавлигии як нафар сокини ноҳияи мазкур аз ӯ 5000 сомонӣ талаб намуда гирифтааст. ҳамкоронамон дар ин хусус гузориш таҳия намуданд. қаллобӣ ки кирдори ғайриинсонӣ ба шумор меравад, баъзе ашхосро ба гирдоби амалҳои хилофи қонун меандозад. маблағи муфтӣ ба дастомада аз ҳисоби кирдори зишт нафарони ҷиноятпешаро назди ҷомеа сархам намуда доғи сиёҳеро рӯи дафтари ҳаёташон боқӣ хоҳад гузошт. зимни ба роҳ мондани чораҳои фавриву ҷустуҷӯӣ аз тарафи кормандони шӯъбаи Вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи ҷайҳун дар асоси аризаи сокини ноҳияи мазкур Шариф Хоҷаев Абдураҳим оиди бо роҳи фиреб гирифтани 5000 сомонияш аз ҷониби корманди масъули фаръӣ ба қайдгирии молу мулки ғайриманқули ноҳияи ҷайҳун ки гӯё қитъаи замини назdiҳавлигиашро ҳуҷҷатгузорӣ карда медиҳад ва пайваста аз ӯ канорагирӣ намудаву корашро анҷом надодааст, Шаҳрванд Гулмадов Эраҷ соли таваллудаш 1985 сокини ноҳияи Номбурда бо гумони ҷинояти қаллобӣ дастгир карда шуд. ҳангоми пурсиш Гулмадов Эраҷ ба гуноҳи кардааш ба пуррагӣ иқрор шуд. дар шӯъбачаи тафтишотии шӯъбаи Вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи ҷайҳун нисбати Гулмадов бо моддаи 247 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида тафтишот идома дорад. аз шаҳрвандон даъват ба амал оварда мешавад нафароне ки ба доми фиреби ин шахси ҷиноятпеша афтоданд метавонанд ба шӯъбаҳои Вазорати корҳои дохилӣ дар маҳалли зисташон буда муроҷиат намоянд. амалҳои хурофотпарастона ба мисли серу ҷоду ва фолбинӣ ки содиркунандагони он шаҳрвандони бесаводу гумроҳ бештар занонро ба доми фиреб мекашанд, кирдори зидди қонунӣ ба ҳисоб рафта дар ин самт ҷавобгарӣ низ пешбинӣ гардидааст. новобаста аз он ки пайваста кирдорҳои мардумфиребонаи чунин ашхос ошкор ва тавассути шабакаҳои телевизионӣ ба намоиш гузошта мешавад, вале то ҳанӯз дар ҷомеа чунин мардумфиребон сергарӣ ва фолбиниро пешаи даромаднок барои худ интихоб намуда мехоҳанд аз ин ҳисоб зиндагии хешро пеш бибаранд. дар замони соҳиб истиқлолӣ ба таваҷҷӯҳи пайгиронаи ҳукумати кишвар рӯз аз рӯз илми тиб инкишоф ёфта дастгоҳҳои замонавии тиббӣ барои ташхиси беморон муҳайё гардидааст. мутаассифона баъзе аз шаҳрвандони хурофотпараст ва зудбовар ҷои истифода намудан аз илми тиб ва дастгоҳҳои ташхисӣ дар андак фурсати барояшон даст дода роҳ ҷониби манзили сеҳргарону фолбинҳоро мегиранд. аз ҷониби кормандони шӯъбаи Вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи ҷайҳун дар ин самт корҳои назаррас анҷом дода шуда зимни як амалиёт як нафар сокини деҳаи Зарнисори ноҳияи мазкур Каримова Гулмира соли таваллудаш 1967 бо гумони мардумфиребӣ бо роҳи сеҳру ҷоду ошкору муайян карда шуд.
نامبرده خود را طبیب مردمی معرفی نموده در منزلی استقامتیش به خاطر به دست آوردن مبلغ با راه فریب از هر گونه اشیاها برای سحر و جادو استفاده نموده به مردم فریبی مشغول گشته است. سحرگران و جادوگران ضرر رسانترین قشر جامعه محسوب یافته. امروز همگان میبینند که چقدر عائله ها از پشت سخنها و عملهای این طایفه پاش میخورند و مردم را به دام فریبی خود کشانیده مبلغ های زیادی را با راه قلابی از آن خود میکنند. مطابق ماده 482 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان نسبت کریما و گلمیره پروتکل ماموری ترتیب داده شده جریمه بندی کرده شد. همزمان برای بار دیگر به این عمل دست نزدنش به طور قطعی آگاهانیده شد. بینندگان عزیز، این بود شرح آن همه خبر و گزارش‌های جنایتی که تا این لحظه دسترسی ما گردید و آن را برای خلاصه برداری پیشنهاد شما نمودیم. امیدواریم که همکاری شما با میلیسا میتواند با سایشتگی دیار و مبارزه بر ضد جنایتکاری مساعدت خواهد کرد. تا برنامه‌های دیگر تنصیحات و پیروز و خانه آباد میمانید. برای رابطه همیشگی میتوانید از تلفن‌های در نوار بوده استفاده نمایید. خیر.